bifurije kugubwa neza ndetse no gukomeza kugira impagarike n'ubugingo. Kanda nditse subscribe kugira ngo bambere mazajya badukurikira, tanga igitekerezo kandi like amakuru n'ibiganiro byacu ubona bisangize ku nshuti zawe. Murabizi ko twibanda ku yagezweho ari kugenda avugwa mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Nyemera rero n'umundi turebera hamwe ibikomeje kugenda bivugwa. Muri Kivu y'Amajyepfo hakomeje kugaragara icyo twakwita urugamba ruremereye cyane, urugamba rukomeze gutuma rero abaturage benshi bagwa mu kaga, by'umwihariko ko guhura n'ibitero bikomeje kugenda bibabangamira, ibindi bikangiza imitungo yabo, ibindi bikakomeza kugenda bitana abatari bakeya. Igice cya Point Zero gikomeje gufatwa nk'inkingi ya mwamba, by'umwihariko mu gukontorora imirwano ikomeje kugenda ibera muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru yose akomeza kugenda tugeraho nuko umutwe wa 23 ufatanyije n'abarwanyi b'umutwe watwirwaneho kuri wa kabiri tariki 17 babashije kwigarurira agace ka Point Zero ko muri teritwari ya Fizi ho mu ntara Kivu y'Amajyepfo nk'uko amakuru atugeraho abivuga. M23 ndetse ratwirwaneho kandi bigaruye aka gace nyuma y'ibyumweru bibiri ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko ryigaruriye kariya gace nyuma y'imirwano ikomeye cyane. Imirwano yongeye kugaragaramo by'umwihariko icyo twakwita intambara idasanzwe, ndetse imirwano yongeye gutuma benshi bashimangira ku ruhande rwa leta ya Kongo by'umwihariko urugikomeje n'ubundi guhangana n'iyi ntambara nk'uko amakuru atugeraho abivuga. Izi ntambara kandi zikomeje kugenda zigaragara hano muri Point Zero ndetse no mu bindi bice, navuga ko zikomeje kubangamira abaturage. M23 kandi biravuga ko yigaruriye kariya gace nyuma y'uko kwa mbere yari yeriwe rero mu mirwano karabutaka n'ingabo zirimo by'umwihariko iza FARDC, ingabo z'u Burundi, abazarendo, Tanzania ndetse n'abandi biganjemwe abacancuro nk'uko bigaragara. Nimirwano kandi amakuru akomeza kugenda atugeraho yemeza ko by'umwihariko yaguyemwo ingabo nyinshi, ndetse imirwano yaje kuba mibi ku ruhande rwa leta ya Kongo, uko byemezwa ko baba baratakaje amadrone menshi nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho abivuga, cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Mu gihe ku ruhande rwa leta ya Kongo hakomeje kugaragara icyo twakwita intambara iremereye cyane, intambara ikomeje kugenda ifata indi ntera nk'uko bikomeje kugaragara cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Umusirikare wo mu ngabo z'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC bivuga ko yari yasinze yarashe umugore we amwegereye mbere yo kwiyahura nk'uko bigaragara. Ni byabaye mu ijoro ryo kwa mbere ishyira kuri uyu wa kabiri tariki 17 Gashyantare mu gace ka Amasiyane garereye muri komine ya Burekera, umujyi wa Beni, ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru aturuka muri ako gace avuga ko ibyabaye byaturutse n'ubundi ku makimbirane yo mu ngo. Ibi byemejwe n'umuyobozi wa komine ya Murekera, komiseri nk'uko bigaragara witwa Ngogo Mayanga Dieudonné, nk'uko rero inkuru tuyikesha Act3hit.cd ikomeza kugenda bivuga. Yabisobanuye agira ati umusirikare wasinze yarashe umugore we arangije yitunga imbunda. Uyu musirikare kandi niwe wapfuye mbere nk'uko bigaragara. Uyu mugore yagize amahirwe yo kujyanwa mu bitaro, ariko nawe rero ahitanwa n'ibikomere. Iteka iyo rero abasirikare banyweye inzoga bafite imbunda ibintu ntabwo bigenda neza, niko yabitangaje. Imirambo y'umusirikare n'umugore by'umwihariko itegerejwe gushyingurwa, mu gihe ibintu nk'ibi kandi bikunze kuba muri Benin ahamaze imyaka myinshi cyane hoherezwa abasirikare mu rwego rwo kurwanya inyeshyamba za ADF zisanzwe zirwanya ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi, cyane cyane izi nyeshyamba ariko kandi zikaba zinakunze kugaragara mu bikorwa byiganjemo n'ubundi ibyo kwibasira abo mu bwoko bw'Abahima nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga, cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda abigaragara. Amakuru kandi akomeje kugenda atugeraho nanone avuga yuko leta y'u Burundi by'umwihariko yikomeje kugenda by'umwihariko ihindura ibitari bikeya nyuma y'uko Perezida Evariste Ndayishimiye nk'uko bigaragara by'umwihariko umwe mu bayobozi bongeye guhabwa izindi nshingano mu aka karere k'ibiyaga bigari nk'uko bigaragara by'umwihariko yarategerejwe kugira ngo yakirwe yaravuye mu nama ya Addis Ababa mu gihugu cya Ethiopia. Byemezwa yuko ibintu bikomeje kugenda bihindura isura.
Bamwe rero mu Barundi ntibumva uburyo Perezida Evariste Ndayishimiye yahawe kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe, ku buryo rero ubona hari n'abumva ko by'umwihariko uyu muyobozi agiye kuyobora ibihugu byose bya Afurika uko yiboneye. Ku itariki ya 14 Gashyantare 2026 Ndayishimiye Evariste yashikirijwe ububasha bw'ubuyobozi nk'uko bigaragara bw'uyu muryango na Perezida wa Angola João Lourenço wari umaze umwaka ayobora uyu muryango ugizwe n'ibihugu 55, ubwo by'umwihariko hatangiraga ku mugaragaro inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma biwugize yabereye i Addis Abeba mu gihugu cya Ethiopia. Ni inshingano Ndayishimiye kandi yafashe nyuma y'uko abakuru b'ibihugu na za guverinoma bagize by'umwihariko umuryango wa Afurika yunze ubumwe bahuriye n'ubundi mu nama ya 39 y'uyu muryango. Ni ibintu kandi bamwe mu Barundi bafashe by'umwihariko nk'ibitangaza bikomeye, ku buryo rero byageze naho basasira ibitenge Ndayishimiye ubwo rero yasubiraga mu Burundi avuye ku cyicaro cy'uyu muryango i Addis Abeba mu gihugu cya Ethiopia. Amafoto yanyujijwe by'umwihariko ku biro bya Perezida w'u Burundi ku wa 16 Gashyantare 2026 agaragaza Ndayishimiye n'umugore we basuhuza abaturage b'intara ya Bujumbura bamukomera amashyi impande n'impande nk'uko bigaragara uyu mukuru w'u Burundi kandi agenda ku bitenge bamusasiye. Uru rujijo kandi ku nshingano za Perezida Evariste Ndayishimiye by'umwihariko narubona ku mugore we Angelina Ndayishimiye nk'uko bigaragara uherutse kwifuriza umugabo we imirimo myiza, ariko kandi mu nyandiko ye ukabonamo kwitiranya inshingano nk'uko bigaragara. Mu butumwa yaherekeshejwe by'umwihariko amafoto ye n'abana n'umugabo we by'umwihariko Angelina Ndayishimiye yagize ati: nk'umuryango wacu dushimiye rero cyane by'umwihariko umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye kuba rero agiye kuyobora by'umwihariko ibihugu by'ubumwe bwa Afurika, aho kuba rero by'umwihariko uyu muryango nk'umuryango nk'uko bigaragara kuri Angelina Ndayishimiye umugabo we by'umwihariko agiye kuyobora ibihugu bya Afurika. Ibigaragara ko rero by'umwihariko adasobanukiwe neza inshingano z'umugabo we nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Gusa benshi bakomeje kugenda by'umwihariko bagaruka ku bigendanye cyane by'umwihariko n'izi nshingano ndetse n'uburyo bamwakiriye nk'uko amakuru akomeje kugenda nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Hanyuma kandi nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, hari amakuru akomeje kugenda avuga yuko ikibuga cy'indege cya Jomo Kenyatta cyaba kitarimo gukora neza nk'uko bikomeje kugenda bigaragara cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Hari benshi bakomeje kugenda babibona, ariko byemezwa ko ingendo zamaze kugenda zihagarara kuri iki kibuga nk'uko bikomeje kugenda bigaragara cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda by'umwihariko binatangazwa. Abakozi by'umwihariko mu rwego rw'indege muri Kenya bemeye by'umwihariko gusubukura akazi ku munsi wa kabiri w'imyigaragambyo yabo yari yateye isubikwa ry'indege, gutinda kw'indege ndetse no kohereza indege mu bindi bihugu. Imyigaragambyo yabo kandi yari yateye ingaruka zikomeye cyane ku ngendo z'indege muri ako karere ka Afurika. Ibikorwa biteganyijwe gusubira mu buryo n'ubundi busanzwe mu buhoro buhoro ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Jomo Kenyatta nk'uko bigaragara kimwe mu bibuga by'indege bihuriraho indege nyinshi cyane hano muri Afurika, aho bamwe rero mu bagenzi bari bamaze amasaha arenga 20 bategereje indege. Minisiteri y'ubwikorezi ya Kenya yayoboye by'umwihariko ibiganiro byihutirwa byahuje rero amashyirahamwe y'abakozi ndetse n'andi matsinda atandukanye, by'umwihariko yijeje ko byose biza gusubira ku murongo. Abagenzi by'umwihariko baragirwa inama yo kuvugana n'indege bagombaga rero n'ubundi kugendamo za airlines by'umwihariko kugira ngo babone amakuru mashya ku ngengabihe by'umwihariko n'indege zabo mbere yo kujya n'ubundi kuzitega. Aya makuru kandi ni inkuru nziza ku magana y'abagenzi bari baheze ku kibuga cy'indege cya Nairobi ndetse n'abandi bari babuze indege zagombaga rero kubageza i Nairobi zinabavana mu bindi bihugu byabo. Indege zo mu karere nka Rwandair, Uganda Airlines, Ethiopia Airlines cyangwa se nk'uko bigaragara kompanyi zo muri Tanzania ku wa mbere zari zatangaje gukererwa cyangwa se n'ubundi guhagarikwa kw'ingendo zimwe na zimwe zari zigiye by'umwihariko kujya muri Nairobi.
umwe mu banyeshuri w'umunyakenya wari ugiye rero mu Bwongereza yabwiye BBC ko yari amaze amasaha arenga 20 ku kibuga cy'indege kandi adashobora gusubira iwe gutegererezayo by'umwihariko kuko iwabo ari kure cyane ni mu burengerazuba bw'iki gihugu. Mu gihe umunsi wa kabiri w'imyigaragambyo watangiraga n'ishyirahamwe ry'abapilote b'indege muri Kenya Airlines Pilot Association ryagaragaje impungenge ko ihungabana rikomeje rero rishobora n'ubundi guhungabanya ingengabihe by'umwihariko ry'abakozi n'igihe cyabo cyo kuruhuka bikongera n'ubundi umunaniro. Cyumweru gishize riri huriro ry'abakozi mu by'indege muri Kenya nk'uko bigaragara by'umwihariko ryari ryatangaje ko rizajya mu myigaragambyo riharanira kongerwa umushahara ndetse no kunoza imikorere ndetse n'imibereho ku kazi nk'uko bigaragara. Ikibuga cy'indege gikuru cya Nairobi kandi ni kimwe mu byakira abagenzi benshi mu karere kandi irembo rikomeye cyane rihuza umugabane wa Afurika n'ibindi bice bigiye bitandukanye by'isi nk'uko bigaragara. Umwaka ushize cyakiriye abagenzi bagera kuri miliyoni 9 nk'uko byatangajwe na leta ya Kenya nk'uko bigaragara. Ibi rero ni bimwe mu bikomeje kugenda bituma rero abantu batinda kuri iki kibuga, hariko amakuru meza hari nuko ibingibi bisa n'ibyamaze gukemuka. Mbashimire mwese abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe makuru n'ibiganiro byacu. Dusubire mu kanya.